ko Iran yamaze kurenga ku amasezerano y'agahenge nuko yarashe kuri ubwo bwato, kandi ubwo bwato mu by'ukuri bwanyuraga ahantu hatemewe Iran itabuhaye uburenganzira. Amerika niyo yarenze ku gahenge. Ari Amerika bwategetse ubwo bwato ati nimwinyurira ahangaha. Bisobanuye ngo Amerika yatanze amategeko mu bunigo bwa Hormuz itari ikwiye kuyatanga. Ubwo yaprovotse Iran kugira ngo irase ku Yego, bwato. baprovotse Iran nayo irangije ibereka ko itari buze kurazamo kabiri, irarasa koko. None ya Amerika yari yategetse ubwato gutambuka Iran itabizi, itangiye kuvuga ngo ubwo Iran yakoze igikorwa cy'ubusazi cyo kurenga kuri ya masezerano y'agahenge. Indirwa umutekano na Amerika bihafite ibirindiro, yo ibibazo bivutse biriya bihugu nibyo bihababarira. Ubwo ibyo Marco Rubio yarimo nyine no gutsura umubano na biriya bihugu agerageza kubereka ati ibyabaye byose mwarabibonye, ariko mutubabarire natwe bizagenda gutya na gutya gutya na gutya. Wibuke biriya bihugu bya hariya uretse Iran, ariko zira za Arabia Saudite, za Kuwait, za Bahrain, za Dubai, babariya se Amerika yubatse biriya bihugu se? Amerika yubatse kariya gace ari nabyo bashaka gukuriramo Iran yo ikabyanga. Ibyo byose rero ni ibintu biri aho ngaho rwose utabasha kugira uko bifata. Nuvuga ngo Amerika yo iri gushaka kugerageza gukora ibishoboka byose yakora ngo ibishobore, ariko ikonvenke biriya bihugu ko byagakwiye kuba bigumaho bikaguma ku ruhande rwayo, kuko Amerika iramutse ibitakaje muri kariya gace yabitakaje ikintu kinini. Urabyumva? Deal yabipfuye. Ikindi urabazi bano bantu bashinzwe ibijyanye n'ubugenzuzi bw'ibijyanye n'ingufu za nucleaire cyangwa se ibya kirimbuzi. Uzi ko Iran yaciye akarongo gatukura ivuga ati mwebwe nta nubwo tuzongera kubemerera kuza gukora ubugenzuzi, kubera yuko n'ubundi ubwo mwakoze twabibemereye ntacyo byatanze, ntabwo byabujije Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuturasa. Ariko muri ibi biganiro no muri aya masezerano yose harimo ko Iran nayo igomba kwemera bariya bashinzwe buriya bugenzuzi bakagenzura. Ariko se bazagenzura iki? Batagenzuye mbere. Ubu hari andi makuru mashya yamaze gutangazwa ko igihugu cya Korea ya Ruguru cyishyuye amadolari agera kuri miliyoni 25 kugira ngo gifashe Iran ibijyanye no gucukura mu kuzimu, bakabasha kubaka mu kuzimu zirango systeme ibanga password bayihawe na Korea ya Ruguru. Uri kubyumva? Ku buryo rwose Isfahan na Natanzi ni mu Matanos, ntabwo wamenya ari ibiki, ntiwazarasa ngo uzagezeyo n'iki. Ibyo byose bikaza bihurirana nuko ya Iranium itunganyije izaganirwa mu minsi 60 iri imbere. Finally switched to yuan. Nabonye Amerika nyuma yo gutsindwa muri Iran irimo iriyenza muri ino minsi. Iri kwenza iri gufata iri gufata ibihano mu buryo bugiye butandukanye. Urabona nkanga ngo Amerika yahannye uruganda rw'Ubushinwa bitewe no kugura ibikomoka kuri peteroli bya Iran. Ariko the refinery switched to yuan. Uru ruganda rwo rwakoreshaga amayuani ntirukoresha amadolari. Urakoze cyane. Wabyumvishe? Ngo that's the whole story of what is happening to US financial power right now. Ndemwe waruvuze rero. That's the whole story of what is happening to US financial power right now. Nukuvuga ngo ubukungu bwa Amerika burageramiwe. Ahantu hose ibona yakwiyenza irahashyira imbaraga yiyenza. Nk'aba barakubwira ngo the dollar's dominance gave Washington the ability to police global commerce. Dollar transactions run through American banking infrastructure, which means the US can see them, freeze them, save them. Ahangaha rero barakubwira ko kudomina kw'idolari byari byaratumye Amerika ibasha kuba umupolisi w'ubucuruzi bw'isi yose. Mu gihe rero ngo ubwo bucuruzi bwose buca mu madolari, Amerika ibasha kubigenzura biciye mu bikorwa remezo by'amabanki n'ibindi. Beijing spent the last decade building a system where none of that applies. Kubera ati Ubushinwa bwo bumaze igihe cy'ikinyacumi kirenga bwubaka systeme yabwo aho iryo dolari ryabo ritazakora.
urabyumva Iran made 43 billion selling oil in 2024 under full US embargo. Urabyumva Iran yagurishije ibikomoka kuri peteroli 2024 bifite agaciro ka miliyari 43 z'amadolari ya Amerika kandi iri mu bihano bya Amerika. yarakomeje irunguka ibihano ntacyo byayitwaye kubera kubera iyo systeme yubatse. Russia runs 90% of its China trade outside the dollar. Urabishaka kantu? Russia runs 90% of its China trade. Urabyumva? Bivuze Ubushinwa bwo bwagabanyije kugera kuri 90% mu bicuruzwa byabwo n'Ubushinwa bakoresheje idolari. 90%. Bango hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya basigaye bakoresha idolari ku kigero cy'icumi ku ijana. Ni gake cyane Amerika Urabyumvise icyo kintu uracyumvise? usuje ngo ikaze nanone mu biganiro byacu bya buri munsi wumve ko tugushimiye cyane we tubana umunsi ku munsi wakoze subscribe turagushimiye cyane turanashimira abantu bajya mu nyunganizi mu bitekerezo bitandukanye bakatwunganira Imana ijye ibaha umugisha. Kuri mikoro ya mbere ni Jerry ndetse ndacyari kumwe na Sempa kuri mikoro ya kabiri. Sempa umeze neza n'amahoro? Yego ni amahoro cyane Jerry, nizere yuko umeze neza kandi n'abakunzi bacu kuri Siyaro TV bameze neza. Hari abari batangiye kubaza bati bimeze bite, baturi hehe, wagiye hehe? Yego. N'ubuzima ntabwo nari meze neza, nagiye mbigarukaho, ntabwo nari meze neza, nari ndwaye, nagiye ngira ibihe bitari byiza. Ariko kugeza uyu munota biri kugenda biza, twagarutse ngo dukore akazi. Ariko namwe ntimukabaze gusa mujye muhamagara muhereza akanyenyeri umuntu amere neza. Yego. N'akanyenyeri ugashyizemo. Inshyushyu bikenewe, inshyushyu irakenewe ariko. Buriya umuntu aba akeneye abantu. Ya ni abantu cyane cyane ibi bihe umuntu aba arimo nyine babikeneye abantu. Yego. Rero amakuru yacu nyine bagenda avugwa niyo tuba tugarutse kugira ngo tubanyuriremo muri makeya. Ejo nibwo twahoraga tuvuga tuti hari amasezerano yasinywe hagati ya Iran ndetse na Amerika. Yego. Tukavuga ko Amerika yigambye yuko yatsinze ndetse ko amafaranga yatanze azayisubiza biciye mu bicuruzwa izagurisha kuri Iran. Ariko ubu ngubu haravugwa ibintu bidasanzwe kuko twavuze no ku muhora wa Hormuz hari uburyo igomba gukoreshwamo. Twahoze tunabona yuko ibikomoka kuri gaz nabyo byasubiye ku giciro cya mbere. Ari naho abantu bibazaga bati kuki Trump ari gushyira igitutu ngo abantu bamanure ibiciro kandi hari abaranguye bigihenze. Yego. Nibyo byose n'ibigenda bivugwa. Rero hari amakuru ari kugaragara aboneka ko Iran yakoresheje indege zo mu bwoko bwa drone ikarasa ku mato. Yego. Yari ari kunyura mu muhora wa Hormuz. Amerika ikaza ivuga iti ibi ni uguca ku gahenge. Ndakwakiriye cyane. Urakoze cyane. Urakoze cyane, ngira ngo hariho ibintu muri iyi minsi nyine biri gukorwa ku mpande zose bitanga icyizere kuri buri ruhande, bagaragaza yuko biteguye kuba abantu baganira ndetse intambara ikarangira, ibintu byose bikajya mu bikorwa bikaba mu mahoro, dore ko na Kongere ya Amerika yamaze gutora ko Trump atagomba gukomeza ibitero ku gihugu cya Iran. Hari ibikorwa byinshi rero biri kugenda bikorwa bikagaragaza yuko mu by'ukuri ko ibintu bishobora kuzajya mu buryo, ariko hari n'ibindi biri kujya bikagaragara nk'ibiri kwitambika ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Ngubu Iran yo hari ikintu gikomeye cyane yishingikirije. Iran ikintu bita kugenzura umuhora wa Hormuz ni ikintu kiza imbere kandi idafite gahunda yo kurekura. Amerika nayo ikaba ishyize imbere ku kuba yakomeza kugira ijambo mu gutuma ibintu bigenda mu bunigo bwa Hormuz. Ngubu hari ikintu kimwe gihari giteye n'ubwoba. Nuvuga ngo urabizi ko mu bunigo bwa Hormuz Iran itangaza ko hari igice gitezemo amamine kandi niyize uburyo bwo kuhanyura nuko yagiye ibitega. Ibyo ngibyo birazwi. Amerika iri kugaruka ariko rero nubwo muvuga ibyo ngibyo hari n'ukuntu ubwato bujya butambuka ku ruhande kandi bugakomeza bukagenda ntibugire ikibazo, ntihagire n'ibiturika. Kubw'iyo mpamvu rero Iran iravuga iti nta bwato bugomba guca mu bunigo bwa Hormuz budahawe uburenganzira natwe nka Iran.
Amerika nayo itarika aya mazi ntabwo ari ayanyu gusa na Oman nk'uko mubivuga, ni amazi mpuzamahanga natwe twayagiramo ijambo. So Iran ikavuga ngo rero mwebwe amato aca hano bitewe n'izo mines ziri mu mazi n'ibindi tugomba kuba twatanze uburenganzira. Amerika nayo itariko niyo mutabutanga natwe twakwerekana inzira y'aho abandi banyura. Hari amato rero yafashe indi nzira Iran itari kubasha kugenzura. Ni nayo mpamvu bumwe muri ubwo bwato bwagabweho ibitero bya drone n'igihugu cya Iran. Mu kugabaho igitero rero hari ubwato bumwe bwarashwe ndetse buranangirika, byinshi birangirika ariko bukomeza urugendo nanone. Trump yagize ati the Islamic Republic of Iran shot at least 4 one-way attack drones at ship traversing the Strait of Hormuz. One of drones already hit this upper deck of Raj and a very expensive cargo carrying ship. Damage was done, but the ship was able to proceed on its way. Urumva ko arabanza akemera ko habayeho igitero kuri ubwo bwato bukomeye kandi bwari bwikoreye ibintu by'agaciro, bwikoreye ibintu byinshi kandi by'agaciro, ariko akanavuga ko hari n'ibyangiritse. Nabyo arabivuga, ariko nyine hari ubwakomeje. Gusa nubwo byabaye gutyo bwa bwato bwaje kubasha gukomeza, ndetse unakomeje usoma iyo nkuru banakubwira yuko ngo we knock down 3 other drones. Obviously this is foolish violation of ceasefire agreement, President Donald J. Trump. Bagahita bavuga ko zari drone enye zoherejwe na Irani, ariko 3 baravuga ko bazihanuye, hasigara imwe ari nawe yakoze ako kantu. Ariko akagaruka avuga ngo ni igikorwa kibi cyane kigaragaza ukurenga ku masezerano y'agahenge cy'ubucucu, kigaragaza igikorwa cy'ubucucu kigaragaza ukurenga kuri ka gahenge bemeranyijwe. Urabyumva ku bwa Perezida Donald J. Trump, Irani yamaze kurenga ku masezerano y'agahenge. Siko bimeze se? Uko bimeze. Ariko ushobora kwibaza ute se ni gute bavuga ko Irani yamaze kurenga ku masezerano y'agahenge? Nuko yarashe kuri ubwo bwato, kandi ubwo bwato mu by'ukuri bwanyuraga ahantu hatemewe, Irani itabuhaye uburenganzira. Amerika niyo yarenze ku gahenge. Ari Amerika bwategetse ubwo bwato ati nimwinyurira ahangaha. Bisobanuye ngo Amerika yatanze amategeko mu bunigo bwa Hormuz itari kwiye kuyatanga. Ubwo yaprovotse Irani kugira ngo irase ku yego baprovotse Irani. Irani nayo irangije ibereka ko itari buze kurazamo kabiri, irarasa koko. None ya Amerika yarategetse ubwato gutambuka Irani itabizi, itangiye kuvuga ngo ubwo Irani yakoze igikorwa cy'ubusazi cyo kurenga kuri ya masezerano y'agahenge. Uracyumva icyo kintu? Ubwo barabikorera gushaka kugereka ibyaha ku gihugu cya Irani, kandi aribo babitangije. Ni ibintu rero biba byumvikana binagaragara ku muntu wese ushaka kubireba ngo abibone. Irani irakubwira ngo twebwe kontrole ya mbere tugomba kugira ni ku muhora wa Hormuz. Amerika nayo ikintu idashaka kurekeraho uburenganzira Irani busesuye ni ukureka kwendereza Irani mu bunigo bwa Hormuz. Hari ikintu mu minsi yashize Irani yari yavuze ati amato kwanza azajya aca hano azajya abanza sore. Trump aravuga ati mugiye kuba bakire ntabwo ibi bintu twabyemera. Na Irani nayo iravuga iti natwe muri iyi minsi 60 ibiganiro bizakomezaho nta bwato turi busoresha. Irani nayo gusoresha bivuyemo, ariko ikavuga iti nubwo tutari busoresha twebwe icyo dushaka ubwato butambuke budusabye uburenganzira. Uti kubera iki? Ntabwo dushaka abantu batugerekaho ibyaha tutakoze. Twebwe twatangaje ko muri ariya mazi harimo ibice biteze. None twebwe turabwira ubwato n'ababuyoboye bati mwebwe nimujya gutambuka mugomba kudusaba uburenganzira kugira tubereke inzira yaho mugomba kunyura. N'ubwoko bw'ubwato buhanyuze. Yego. Ariko Amerika yitiho ibyo ngibyo bitanabayeho twebwe twagaragaza inzira. Irani nayo iti none se nihagira ubwato bugirira ikibazo mu nzira ntibari buze kuba kari Irani yaburashe. Kandi koko izo mpungenge za Irani se ntiwazumva cyane. Wazumva. Ibyo rero nabyo Amerika ntabwo ibikozwa, Irani nayo ntibikozwe. Bivuze ngo ubwato Amerika iri buze kuvuga ngo ni munyure hano mutambuke, Irani iraburasa. Hari ubwato bwari bwarafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe bari barafunze ubunigo bwa Hormuz bwa Irani, burimo abatwara ubwo bwato, harimo na kuri yose nyine yari igize ubwo bwato, bari barafashwe nk'iminyago. Amerika yabarekuye
ni abantu barenga 20. Amerika yabarekuye ibahereza Pakistan, Yego. bazava Pakistan bajya hehe? muri Iran. Muri Iran. Ubwo icyo nacyo ngo ni igikorwa kigaragaza icyizere cy'uko Amerika ishaka ko ibintu bigenda neza. Urabizi no mu kiganiro ejo twabigarutseho uburyo Israel nayo yakomeje imirwano muri Libani, ariko nyamara igakomeza imirwano muri mu Libani gihe Amerika iri gusinyanya amasezerano y'agahenge na Iran, Iran. ariko muri Amerika naho hari kubera ibiganiro Yego. hagati ya Israel na na Libani, bikabera he? Muri Amerika. Ubu rero amakuru ahari noneho aravuga ko Israel yemeye kuva ku butaka bwa Libani. Uzi ko bari bamaze kwigarurira ubutaka bunini cyane mu majyepfo ya Libani. Ubu Israel nayo yemeye kuva ku butaka bwa Libani, ibiganiro bigakomeza. Ni iki cyari kibangamiye biriya biganiro n'igituma ibintu bitajyaga mu buryo? Ni Israel yo yagaragazaga ko izakomeza ibitero. No ku munsi w'ejo hashize bari bavuze ngo twe ntituzigera tuhava mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo rero bikagaragaza uguhangana hagati ya Amerika n'igihugu cya Israel, bigakomeza no guteza urujijo bavuga atari kubundi hagati ya Israel na Amerika patroninde. Ibyo byose bigakomeza kuba urujijo. Hari n'ikindi kintu cy'igikorwa gikomeye cyagaragaye. Indege za Israel zongeye kugaragara mu kirere cya Iran. Urukumva ukuntu ibyo bintu biteye urujijo? ntiwamenya iyo biva n'iyo bijya. Ntiwamenya iyo biva n'iyo Ikigaragara bijya. cyo Israel yababajwe n'amasezerano yasinywe na Amerika na Na Iran itabigizemo uruhare. None kandi Amerika yo yatangiye no gucyura za ndege zanywesherezaga izindi mu kirere mu ntambara. Zari ziri ku kibuga cy'indege muri Iran. muri Israel. muri Israel. Amerika yatangiye kuzisubiza mu rugo nk'uko n'amato yatashye. Yego. Mu magambo make, igihari kigaragara nuko ibiganiro hagati ya Amerika na Iran byo bigomba kuzabaho kandi bikagera ku mwanzuro. Israel hakabaho kunyurwa cyangwa se kutanyurwa. Gusa nanone hari icyo Amerika na Israel bo bagihurizaho cyuko Iran itagomba gutunga intwaro kirimbuzi. Uwo mugambi rero wo kuvuga ko Iran itagomba gutunga intwaro kirimbuzi niwo mugambi isaha n'isaha, umunota n'umunota. Ariko Amerika nayo iracyashyigikiye wa mugambi w'uko nta yindi super power, nta kindi gihugu kigomba kugira imbaraga muri kariya karere gusumbya Israel. Kuko Israel Amerika irayikontorora, biroroshye. Yego, biroroshye. Ariko kuba Iran yazamuka, Amerika ntabwo ibibasha kumenya ari ibiki bijya mbere bikorwayo. Oya, ntabwo bishobora gushoboka, ntabwo Amerika ishobora kubimenya. N'ubu ngubu ntabyizi neza. Ni nayo mpamvu aya masezerano yose ari gusiga. Niyo mpamvu Israel bayitumye hariya kugira ngo izajye ibasha kuba ifite amakuru ya hariya. Kuko barabizi Iran ni ikintu kinini cyane. Ni igihugu kinini, ni abaturage barenga miliyoni 90, bahoze ari ubwami bw'abaperesi, urabizi. Ni ikintu kinini cyane. Ahubwo Marco Rubio ntumuzi, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, yarangije tuwara ari kugirira mu bihugu bya hariya mu Kigobe, mu burasirazuba bwo hagati, za Arabia Saudite, Dubai, Bahrain, Kuwait n'ibindi byose. Bureba ari kuganira ku biki? Nta kindi cyamujyanyeyo ni ugukonvenka biriya bihugu ko na nyuma y'iyi ntambara Amerika izakomeza kubirindira umutekano. Amerika ko bitazirindira umutekano ubwabyo, ko Amerika izakomeza kubirindira umutekano no kubifasha. Mu magambo make, uzi ko biriya bihugu byari byagerageje gushaka kwivumbura, bigaragaza ko kuba birindirwa umutekano na Amerika bihafite ibirindiro, yo ibibazo bivutse biriya bihugu nibyo bihababarira. Ubwo ibyo Marco Rubio yarimo nyine ni ugutsura umubano na biriya bihugu, agerageza kubereka ati ibyabaye byose mwarabibonye, ariko mutubabarire natwe bizagenda gutya na gutya gutya na gutya. Wibuke biriya bihugu bya hariya uretse Iran, ariko ziriya za Arabia Saudite, za Kuwait, za Bahrain, za Dubai, babariya se Amerika yubatse biriya bihugu se? Amerika yubatse kariya gace ari nabyo bashaka gukuriramo Iran yo ikabyanga. Ibyo byose rero ni ibintu biri aho ngaho rwose utabasha kugira uko bifata. Nuvuga ngo Amerika yo iri gushaka kugerageza gukora ibishoboka byose yakora ngo ibishobore, ariko ikonvenke biriya bihugu ko byagakwiye kuba
bigumaho bikaguma ku ruhande rwayo kuko Amerika iramutse ibitakaje muri kariya gace yabitakaje ikintu kinini, yabitakaje ikintu kinini, urabyumva, diru yabipfuye. dili yabipfuye. Ikindi urabazi bano bantu bashinzwe ibijyanye n'ubugenzuzi bw'ibijyanye n'ingufu za nucleaire cyangwa se ibya kirimbuzi, uzi ko Irani yaciye akarongo gatukura ivuga ati mwebwe nta nubwo tuzongera kubemerera kuza gukora ubugenzuzi kubera yuko n'ubundi ubwo mwakoze twabibemereye ntacyo byatanze, ntabwo byabujije leta zunze ubumwe za Amerika na Israel kuturasa. Ariko muri ibi biganiro no muri aya masezerano yose harimo ko Irani nayo igomba kwemera bariya bashinzwe buriya bugenzuzi bakagenzura. Ariko se bazagenzura iki? Batagenzuye mbere. Ubu hari andi makuru mashya yamaze gutangazwa ko igihugu cya Korea ya ruguru cyishyuye amadolari agera kuri miliyoni 25 kugira ngo gifashe Irani ibijyanye no gucukura mu kuzimu, bakabasha kubaka mu kuzimu zirango systeme ibanga password bayihawe na Korea ya ruguru. Uri kubyumva ku buryo rwose Isfahan na Natanzi ni mu Matanos, ntabwo wamenya ari ibiki, ntiwazarasa ngo uzagezeyo n'iki. Ibyo byose bikaza bihurirana nuko ya Iranium itunganyije izaganirwa mu minsi 60 iri imbere. Nta makuru Amerika yifiteho, nta makuru Israel yifiteho. batunganyije 100% ubu byararangiye. Oya, urabyumva nawe, babaye ari abari bafite gahunda yo kubitunganya 100%, ubu se byaba bigeze kure, byaba bigeze kure cyane. Ibuka ko intambara yatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, hafi 4, kandi byonyine kiriya gihe intambara yatangiriye mu minsi 60-90 Irani y'ibishaka akwiye kuba yari yageze kuri kirimbuzi. Ubu se baba bazi ibyo yakoze muri iki gihe? Mugani w'Abarusiya niwe beza bavuga rega Irani ishatse gutunga kirimbuzi nta gihe byatwara kuko binabaye ngombwa twayihana n'imwe na kirimbuzi imwe basi. Yego kivuga ku Burusiya reka bari bwo dusorezaho ibyiriya ntara yari yarambuye Ukraine, nabyo nabonye bifite ukundi kuntu bimeze. Yego biravugwa yuko kiriya gice cya Crimea biravugwa ko cyashyizwe mu bihe bidasanzwe. Kuko namaze kubona kuri X perezida wa Finland we hari n'ibyo akomeje kugenda atangaza cyane bigiye bitandukanye, aho agaragaza ko igihugu cy'Uburusiya gishobora guhagarika iyi ntambara ariko kitabitewe n'uko cyayitsinzwe cyangwa se ibikoresho bya gisirikare ari bikeya. Oya, ahubwo ngo byaterwa n'uko gusa ngo abaturage bashobora guhindukira ntibabibone kimwe na Putin cyangwa se n'Uburusiya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bivuze ngo mu gihe abaturage batuye Crimea n'ahandi baba batakiri kubibona kimwe na Putin, nabyo ubwabyo bishobora kuba ikibazo. Ariko ibyo byose ni ibintu bije bitebyo, bije nyuma y'uko rwose ibitero bya Ukraine n'Uburusiya bimeze nabi rwose ku mpande izo arizo zose. Ariko abantu benshi baribaza buti Uburusiya bwari buzwiho ko bufite imbaraga, no kuki butatsinze Ukraine? Uburusiya intambara igitangira Uburusiya hari ukuntu bwari bumeze ndetse bwanayirangiza mu gihe gito gishoboka. Noneho Amerika n'abandi baravuga batoke nimba ari uko bimeze nimwe musubiye inyuma gato, kuko mu cyumweru cya mbere gusa Uburusiya bwari buri Kiev. Baravuga ati nimusubire inyuma noneho turebe uburyo abantu baganira ibintu bikagira uko bigenda. Ugira se ngo byabaye gusubira inyuma? Hoye, ntabwo byabaye gusubira inyuma, ahubwo Uburusiya bwasubiye inyuma nyine nk'uko babibusabye, ahubwo aho kugira ngo haganirwe kureba ukuntu ibintu byarangira bagarutse babivira indimwe ku Burusiya. Urumva ukuntu bya bintu byari bikomeye. Bagarutse bavira indimwe ku Burusiya, Uburusiya bwikanga ahubwo ya Amerika na bwa Burayi babifatanyije na Ukraine batangira kurasa Uburusiya. Nuko nk'uko byaje kurangira bituma imbaraga n'umurava Uburusiya bwari bwatangiranye intambara
bicogora kubera gusubira inyuma n'ukuntu uburusiya bwari bwabaye nk'ububigendamo gakeya. yego Intambara nuko yaje gukura rero irakomeza kugezana n'ubu ngubu, ahubwo biri kugaragara ko aribwo iri kuzura umugara ku buryo bukomeye cyane. Ese hano ndi kubona ibintu bikomeje kuba ibindi. ngo bimeze bite? Hano America sanctioned a Chinese refinery for buying Iranian oil. The refinery switched to yuan. nabonye amerika nyuma yo gutsindwa muri irani irimo iriyenza muri ino minsi Iri kwiyenza, iri gufata ahantu hose iri gufata ubona ibihano ahantu hose mu buryo bugiye butandukanye. butandukanye. Urabona nk'ahangaha ngo Amerika yahannye uruganda Ehe, rw'Ubushinwa ehe. bitewe no kugura ibikomoka kuri peteroli ibya irani bya Irani, Ira- ariko the refinery switched to yuan. Uru ruganda rwo rwakoreshaga, amayuwani ntirukoresha amadolari urakoze cyane, faranga. wabyumvishe. Ngo that's the whole story of what is happening to US financial power right now. Ni bimwe wari uvuze rero. irimo iriyenza That's the whole story of what is happening to US financial power right now. ni ukuvuga ngo ubukungu bwa amerika burageramiwe ahantu hose ibona yakwiyenza irahashyira imbaraga yiyenza. Nk'aba barakubwira ngo the dollar's dominance gave Washington the ability to police global commerce. Dollar transactions run through American banking infrastructure, which means the US can see them, freeze them, save them. Ahangaha rero barakubwira ko kudomina kw'idolari byari byaratumye Amerika ibasha kuba umupolisi w'ubucuruzi bw'isi yose. cyane igakontorora ibigenda Mu n'ibisohoka. gihe rero ngo ubwo bucuruzi bwose buca mu madolari, Amerika ibasha kubigenzura biciye mu bikorwa remezo by'amabanki n'ibindi n'ibindi. Beijing spent the last decade building a system where none of that applies. Kubwira ati Ubushinwa bwo bumaze igihe cy'ikinyacumi kirenga bwubaka sisiteme yabwo aho iryo dolari ryabo ritazakora. Urabyumva? Iran made 43 billion selling oil in 2024 under full US embargo. Urabyumva? Iran yagurishije ibikomoka kuri peteroli 2024 bifite agaciro ka miliyari 43 z'amadolari ya Amerika kandi iri mu bihano bya Amerika. yarakomeje irunguka ibihano ntacyo byayitwaye Ntacyo byayitwaye. kubera iyo sisiteme yubatse. Russia runs 90% of its China trade outside the dollar. Urabisha ku kantu? Russia runs 90% of its China trade. Urabyumva? Bivuze Ubushinwa bwo bwagabanyije kugera kuri 90% mu bicuruzwa byabwo n'Ubushinwa bakoresheje idolari. 90%. Bango hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya basigaye bakoresha idolari ku kigero cy'icumi ku ijana. ni gake cyane amerika Urabyumvise icyo kintu uracyumvise? Nubwo Amerika yahannye izi nganda rero z'Ubushinwa iraza kugera no kuz'Uburusiya. Kuko Uburusiya n'Ubushinwa ntibagikoresha idolari ku kigero cya 90%. Uri kubyumva? ahubwo ibyo bihano mbona bikomeza gushyira amerika mu bikangaratete kuko abo yahannye ituma biga sisiteme bakwiga badafite idolari badakoresheje idolari. Urumva iyi ntambara ya Irani? Urumva ukuntu ibintu bikomeye? iraha sisiteme y'Abashinwa imbaraga. Ego, uribuka ukuntu Trump yagiye mu Bushinwa akava yimyiza imoso, bwacya kabiri Putin agahita ajya mu Bushinwa. Dore impamvu zari zingizi. Impamvu zari zingizi rwose nta kindi kwari kugira ngo bateshe imbaraga aya mayuwani. Ariko se urabona bizapfa gushoboka? Abantu bari bageze ku kigero cya 90%. Ukabagarura ku idolari Ntabwo bishobora gushoboka. ahubwo na rya 10 ryasigaye barikuraho. Bya bindi rero nakubwiraga ni inkuru ikiri nshyashya cyane. Israel and Lebanon just signed a framework agreement in Washington. Ubu tuvugana Israel na Liban
bamaze gusinyana amasezerano i Washington and for the first time Israel agreed to pull back. Ku nshuro ya mbere Israel yemeye gusubira inyuma. Ku nshuro ya kangahe? Ya mbere Israel yemeye gusubira inyuma. That doesn't happen often. Is this the beginning of something real? Ntabwo si ibintu bijya biba kenshi ko Israel yemera kuva mu gace yafashe ikakarekura ikagenda igasubira inyuma. Ni iki cyaba cyihishe inyuma y'ibi bintu rero? Ubwo icyo ni ikibazo kibazwa, kandi koko ku munsi w'ejo hashize, ejo gusa hashize, nibwo Israel yavugaga ngo ntituzigera tuvayo. None bibyemeye gute? Nyuma y'amasaha 24 gusa baratangaje bati turemeye turavayo. Ese Libani yaba yemereye iki Amerika na Israel gituma Israel yemera ikavuga iti kubw'iyo mpamvu noneho turemeye? Cyangwa se Amerika yabishyize ikihe gitutu kuri Israel kugira ngo Israel yemere kuhava? Ese Israel yabigiye gukurwa muri Libani n'igitutu cya Amerika cyangwa n'ibyo bemeranyijwe? Gusa uko byagenda kose, turebeye ku magambo yaramaze iminsi ari guterwa ku mpande zose, bagenda baterana amagambo, urabona yuko hagati ya Amerika na Israel hari uruhande rwaciye bugufi, kandi urwo nta rundi ni Israel. Uko byagenda kose ntabwo Amerika ishobora gukomeza kwishora muri iyi ntambara, mu gihe Israel iyo yumvaga iyi ntambara itapfa guhita ko irangira gutyo gusa byako kanya. Na Israel ntiyakomeza gukaza umutsi izi ko idafite backup ya Amerika. Nayo nyine urumva ko bidashobora gushoboka. Ariko kuva Kongere ya Amerika yatora uriya mwanzuro wo kuvuga ati twebwe Trump ntabwo dushobora gukomeza kukwemerera gukomeza gukora ibi bintu, Israel igomba gufatiraho nayo ikabona ko ishyamba ritari ryera, ikavuga iti se turabikomeza na Trump twari twarigiriye igikoresho, Kongere ya Amerika yamubujije, bizagenda bite? Nta oda bazongera gutanga. So ubwo rero Israel nayo kubera yuko yari yatangiye kugaragaza ko ishobora kugira n'udukuryo bikubwiye ko indege zayo ngo ziri kugaragara mu kirere cya Irani, ubwo nazo zigomba gutaha. Reka dutege amaso bizakurikira, natwe turahababereye tubakurikirana inkuru ku yindi ukuntu bigiye kugenda. Reka ngushimire cyane, dushimire n'abantu bari badukurikiye. Asante sana Jerry, reka ngushimire cyane, nshimire n'abakunzi ba CR TV, rwose mukomeze murebe ibiganiro byacu, mukore like, comment na share, mwumve yuko ibintu bimeze neza. Twagarutse kugira ngo dukomeze akazi nk'uko bisanzwe. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Ngewe ndi Robert Sympathique Iyandemye. Asante sana Jerry.